SA to Cape Town. Le ba baholo re le ka dlala ka rena wa itse ha ona le mpla ka mmereko mo tse se visa bona ba nyekise mmereko cause ha ikhonana. Table for 2 and food for 70. Welcome everyone, this is Mzansi's Funniest Videos. Happy Friday, hope you are safe guys. Please subscribe if you haven't subscribed. Like, comment and share this video. Azish. Bathandekayo. Ewe. Awu bandla la. Hey man. Namhlanje sinesinye isivakashi esikhulu. Hallelujah. Esibuya le Gauteng. Awu anishayele no Pastor Karabi izandla lapho. Ndekuye mngani bemuhle kanjani? Ram man. Cha mina sengibone kahle. Inkinga yami ukuthi mina umuntu ngiyamthanda. Kanti nje yena uyangithanda. Ngiyashesha. Thanda kuthatha isikhathi. Abayaziyo lento. Hayi man. Umsindo wani lo ongaka? Cherry. What's up? Open the sunshade. All right, opening. Please open the sunshade. Yaba ngibona bekuliwa oko. Hayi. Hey VW Polo. Hi Mr. Mayakana. Hey VW. May you please open the sunshade for me? It's a Monday. May I please get some rest and I have Babalaza. Babalaza. Bekruva ipolo. Oh okay ngiyaxolisa bye. Yani guys, siphushile lenyanga. Phana laba majina cover amateki sebagolile manje. Mara yazini asikho lapha yone kaSlam. Abana sikhatsi sokufaka ama CV shem. Bamba nayo emsebenzini la utukhathele khona bona bayangena. Uyabona? Nani meli ninze kanjalo. Black Magic. Nanoma ungampost ubhala ukuthi Themba lami. Amantombazana wanandaba. Ayonyuka nalo. Ithemba la. Shapu. Mongezwe indoda itshela intombazana ukuthi boleka imali yokugibela ngizokunika mofika la. Hayi uhlala wazi ukuthi seyisifundile isifundo. Hayi. Honorable members standing up and grandstanding and insulting this house. How old is this guy, man? You know, Honorable Speaker, Mistress Ginger must not do this. Why Kuluma ngathi experience lo mfana. It's not going to happen. President Zuma has not responded to a simple question as to when he's going to. I'm speaking, Honorable Speaker. Back in the days. I want President Zuma to respond. You have no right to speak when are you going to pay back the money? Bathabile Dlamini. Nganza kwethu ngiyaxolisa mhlambe unixoxela inkulumo enganithinti kodwa ngithi ngimxoxela ade kugudi ngoba ngifike ngolesini savuka ekseni siyoganiswa anti ngapha le ngakonkumathe le ngakovungule kwasikhakhane lapha siyoganiswa anti lapha ekhaya wanisebenzile la safika samganisa kwa right salala kwavuka ekseni kwahlatshwe inkomo seyigcobela udrink seyigcobela ukudla bese sayibuyela kwa right guys what is nje ukuthi bekwenzakala inhlelo zami behamba kanjani so ikanzelwani aya kukho ukuthi wagcobi uanti baby yeah sure baby come back Ay
like ngibona ukuthi like mina nawe like sisinesikhathi eside sijola yabo and manje amachita yabo aloku ayahlala ngibuza ukuthi like ngingayenza lento ekanje yabo kanti like mina ngibona ngathi like sekuyisikhathi yabo ukuthi yabo isikhathi sani athini la majita like bathi wena like umgayi ngigayini isikhathi anginawe mosmanje hayi isikhathi lento leya majita kwazo ngikhinye bathini ngimphemela ungiphi lento ini man ngizongidela sikhuluma man uyazi man yini yala wena mosi kuyafana wena uzohala musayi so manje uyalwa yini yona le ayekela imali ufuna imali umunye umntwana ayekela yafana singeke uvume vele vele mina lana vele wena ngenza vele ama ayikhulumi le ntwana hayi ukuthi ngiyakunqafela mara ayikwena baby hayi into dlala uyenza le hayi so ufuna ukhala into ekhona angikhali wenzani akukhali cherry party uka kanjalo Listen, June 16, ineli 75. Kikena standard 4 kitama le dongo. Rea Mazabantu High School. Okana wakugula mo. Okana wakugula because na kitsi wa ititaramo antso mphikisa because nekiliteng no so tswali mo. Ako shebe e ring mo. Keo e 76 moskante nantso ke re. Keo e 76. 76 nekitsama le dongo kwa. Uma ka tswa ke ma wena wa tsa mara behavior ya wa tsa lesedi mara la ne ile gore ne ke le ronyana wa tsa tsele uang le batho ka yona mara a tsele uang le batho ka yona shem a ke batlo bua maka shem you'll never make it in life you'll never make it phela wena uwa le nna ka re nna ke tsebo maybe ka ya sekolong phela wena tsontsong ra setsa no ntso 76 la ile gore maybe motho etsa diphoso nna ntse ke 76 o busy ntse ke o correct cause no so tswali hona tso so ntso tsa gore e re what wangigugulela ukugugulela nna hayi shema le bala shemonna modimo le bala chomi ya somanta because achilo monna mosotho a re tang a motho a ikgethela bophilong shem tang a tlwella shem ene ku utlwela I'm sorry because ka behavior e go khalema today and every day mara nna ke bona ntso ba wes today and every day Ngiyabuthenga. Ngiyathenga. Faka pin number lapho. Oh. It's pin, ungasathi pin number, ungafaka unumber. Sesilungwini la. It's personal identification number. Ungathi pin number, it's pin kuphela. Ngiyathenga ini. Ngiyakutshela, ngibuye ukuyothenga amahewu, ngigadela abantwana abahluphayo lapha endlini, sister lengishiye nabo. Yo, inhlanhla yami namhlanje. Yenina, azange ngithi maniceda ukudla nilahlela edustbin. Ubani olahlelela isikero sebanana laphaya? Ngavele ngathukuthela kokugcina, abezwa labantu 1. Ngikha amanzi, ngiyakutshela bona bayawavala. Mangibuya ngithola ibhakede lisese-empty, ngifile ngathi inhliziyo yami iyabila. 2, ngithi ngizifundela iBhayibheli, ngiyakutshela labantwana bakhipha ama-page. 3, ngisazirelaxele, ngibone ngomdoko wami ufly. Ngiyakutshela badlala ngawe volleyball, sengikhathele ngifonela umamabo, mhlambe yena bangammamela. Ngithabiseng, abantwana bakho sebayinkinga, conga ngikhuzele bona mhlambe wena bazokumamela. Kunokuthi abakhuza avela akhuluma into zakhe. Hello. Right Judy. Kalo nikusheshe phone. Hello Shethu, hi. Ngikhumbulile ya. Ya ngizanibona ke ekhamba ne. Nthabiseng. Maye awakhuzi. Aw. Yeah. Thanks guys, thanks for watching and thanks for supporting. See you on the next upload. Be safe. Happy Friday.
Sita. Modimo wa khotso. Lo ushela ngevoice yakhe. Sisi wathatha lomntwana lo. Umuthwalo. Uraus pity sesiphalaphala. I just want to say you're so beautiful. Every time when I see you, smile right away. Mamela, kizio yako young. Sibete kanye tambisa. Kuyuhlala kujalo. Koma, yeah, kutembisa ngeke. Mama wawa dona ba. Modimo wa khotso. Tile. La. La. Tile. La. La. Tile. La. La. Tile.